Jumpa lagi bersama saya Estanjelo. Kita hari ini adalah mengunggah satu video yang mana video ini berjudulkan tentang selawat yang dipersembahkan dari santri Babur Rahman Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Yusman dari pesantren Babur Rahman ingin mempersembahkan satu selawat yang berjudul Salatun Bisalamil mubin Linuqtatit tu'ain Ya garami Salatun Bisalamil mubin Linuqtatit tu'ain Ya garami Salatun Bisalamil mubin Linuqtatit tu'ain Ya garami Yukanan asla taqwili Min ahdi kun fayakun ya garami نبيك لم أسل تطويلي من عهد كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي أياما جانا حقا نسير معيسى مسبلا سبل رشادي أياما جانا حقا نسير معيسى مسبلا سبل رشادي رسول الله حبيب الله رسول الله رسول الله يا زوير جبيني ويا من جاب الحق المبين